Serikali kwisila kwimuvya wa kisomo ni yakulwe kalate kuthinikia mathina la maende kwikumbila imathiso cia yulu ta mukomo wa malekchara no lawithitwe voko ivinda ya mi itatuyu ainena nandike mama uvoku ya kiva masinga Professor Nzio kini wathingilila thino na kwasi atawetete okuno munene kwi kisomo ndini wa imathiso cia yulu balaingi wawetakana kuendeya kwa mukomo su takutona kuete thina munene kwi amanyiwa ethiwandu ikunikilwa kwa mituki Ben Musawe na mauvo Vindane kama somo imanyisioni cia yulu methito matamba ikite kumana na mukomo wa alimu. Professor Joseph Nzio kini wa mienda serikali kwisila muvea wa kisomo kulikila na kati na kumanda usongio wa mukomo uyu. Na ningwenda ukulia serikali ya Kenya. Itongwewe ni waziri wa education. Nandu onde alama usikete na mandu ma kisomo cha university. Mi itatu medhelu nituonete kana siana sito CMCA na alimu maitu ma university me on strike na nituenda ukulia nundu siana situ tuitwa kuema university nikenda ikongelo uwi ikongelo mumanisio nikenda meandu mautengemewa uni kuuni ngukulia serikali witu na alao ndeme kienda katika Ministry of Education matete na vina undu batoneka mungongoro tuonete katika universities othele. Professor Nzio kie weta mukomo yuketha no kuende ya withiwa na ukono munene kula kuyamanyiwa aiweta vena vata wa muvea wa kisomo na nene maimanyisio ithiko kavamwe na kutwaisya nenenia wa kumina mukomo uyu. Ito nieve na indication ya serikali kuenda kuivaria sia ma lecturers katika phase ile, lakini nitu ukulia nikenda alama usikite na kisomo mede ma vice chancellor on there na ma representatives university lecturers nikenda mekalendi na ma solve mugongoro wa strike nikenda siana situ ila sima university isio ke university na alimu maitu maisio ka university oingi Nzio kini wa mwenda President William Ruto kulikilila na kati nikana kuikithia manyiwa ni masio kailasini ni kuondwa aone wo aningwa na umukulia musumbi witu His Excellency President William Ruto ditu isini wendete kisomo na nunduwe we product ya masomo kou ningu ukulia kwa ndaya umake a special interest katika issues ila siende ya strike katika university situ nundu tuoni serikali ni gete mbeza mbingi muno katika maundu ma kisomo na tuikwenda mbeza situ ye kalata siendete kwanangika nundu kendali tunyombesa sisi kaivia siana university na ikaivia alimu na kisomo kiko happen katika university situ bas mbeza hizo siende na kuthi into west na nitukuwatete ma report kana siana situ siende na ukwatwa depression ange makambia drop out school ange makalika maundoni maingi ala matailete na kwa ngukule serikali yose kindu kina vina na uito nikenda tuonesiana situ isio kama skulu na kuendea kusoma aundu bailete na alimu maitu mayendea na usomethia vilingi amavo Mutongo TV kumava accountini ya Masako nyenita wa Ben Musau.